Ke tsatsilane la ditoro ke la boraro bitsa makelwane jwetsa makelwane jwetsa motho a pola hore makatollo teng o tlo beya ditoro pele ke ya pele ha re dumellane mona bana beso ka porutwane mona ditoro ha o nsendela message ka WhatsApp ha ke no responda until wena o tlo mamela ka la boraro toro ya hao e tswile ka pa jwanang mara e tlo tswa la ise bekeng eno bana le bangata toro ya hao e tlo tswa ha ona toro e sa tlo e hlapollang ka letsatsi ke manolla toro tse itere until re tlo kgona go bana le plan ya ho etsa di live streaming at least a day ka kgona go hlapolla ditoro tse ka bang 10 ka letsatsi ha se re etsa di live streaming o founa wena then he re tla etsa jwalo so ha ke arabe letho ka WhatsApp-ong ke tla o jwetsa fela ga ke ikwile emela la bogago ha e be le hore toro ya o e tlo tswa ke o jwetsa hore toro ya hao e ya tswa thudi o mamele hem bana beso ha ke kopa hore ha re hlalosa ditoro we must be more specifically each and any details ya toro e beye nhlalosetse yona e beye o nhlalosetse yona hore ke tsebe go hlalosa toro ka ho felletseng because if you use a shortcut in 21 e hlalosa ntho tse ngata torong ke tla o jwetsa jwang e re ke kene torong tsa batho ska ne ba la subscriber share video enana jwetsa batho ba sa tsebeng go gona bona di video tse ding la boraro le leng ke teng bana beso re tlo hlapolla ka 7 o'clock motho wa pele o lorile a seva batho and then o rima seva batho hoteleng ha seva batho mono e ka re batho ba mo fa di tip tsa di chelete mara hona mono mme wa hae o sa le teng mme wa hae o sa hlokaetse and motho ona o sa sebetsa ona sebetsa hoteleng ha re be mono he good ke itse la o ka ba wa baleya eng kapa eng bana beso maka mantso aka sedimo se bohlokwa la o ka ba wa sebedisa moriana sedimo se bohlokwa ntate onana o tlameha hore a etsetse badimo dijo hobane dintho tsa hae di kwalehile ha etsetse badimo dijo then a ye lebitleng la mme wa hae ha qeta o ya lebitleng la mme wa hae then he dintho tsa hae di tlo kgona ho buleha hana ke mo hlalosetsa so ya bobedi o lebile o la ba hlalosetsa ditoro tse ding tse supensang o tlameile go a etsetse batho ba robetse mosebetsi dintho tsa hae di kwetswe ka lebaka la go bana o tlameha go etsa mosebetsi and hona ke mosebetsi o tswelang ka ntle good re a feta eno he bana beso re ya ho ya bobedi mothena o lora balwana le khaitsedi ya hae ba lwanela tšhelete e ka go fa khaitsedi ya hae tšhelete khaitsedi ya hae e lo reka di ice mara o fumana gore khaitsedi ya hae ge ke dintho tseo yena a itseng a di reke ba ka bana ntwa ya matsogo good hona le ntwa e teng ya tšhelete kapa lefu ha o lo tšhelete ha o e lora ka bongata ha wa hlalosa gore e ngata ka poenyane na tšhelete ha o e lora ka bongata ha o e lora ka bongata ya dipampiri e hlalosa taba ya lefu so ha o lora tšhelete le kaneng e hlahisa taba ya tsela le ntho ya ka mokgwa o lorang ka teng taba ya dikatlego tse teng so hona le ntwa e tlo bang teng e kenang dipakeng tsa lona ha e be le gore tšhelete ha o ne le nyane ha e be le gore ne le ngata hona le ntwa e na le lefu le tla bang teng ka hare ho leloko mara e ba lefu la matsogo ke bolela taba ya thipa sethunya accident so toro ya ho qetela bana beso motho ke ona o lora a hlalos a tsamaya di stepseng ha e beya le yena that is why each and every detail ya toro important ho lora o tsamaya di stepseng o habedi ha ke tlo kwa o tlo lora o tsamaya mara o hula ka thata
then hono ho ka hlalosa boima bo teng ba bophelo hore dintho tsa hao ha di tsamaye ka tsela o ka lo go tsamaya di-stepseng o fihlelletse ka hodimo hono ho bolela hore ho na le katleho e tlo bang teng kapo tswelopele e tlo bang teng bophelong. So motho a beileng a sa e hlalosang ka tsela e felletseng ha ebe le hore no tsamaya o sa fihle mo yang teng, there is a delay e teng bophelong ba hao. Ha ebe le ho ka hodimo go na le ntho e teng e teng bophelong ba hao. Ke a leboha bana beso Mofokeng Nene Buildings Residencia o teng 068 213 4374 Instagram, Twitter, YouTube, Facebook group ari a hanedi ngaka o teng mono Mofokeng. Ke a leboha ka mekgala matsatsi bana beso ba subscribe. Ke a leboha.